Mambo vipi watu wangu tena wa Kisii FM TV, tumefika ndani za streets za Bosongo, yani Kisii Town. Nataka kuwakalisha rada, tujue nani yako rada siku ya leo. Twende kazi. Asante sana mwancho muligiri Kisii FM TV enero inka yumugusiro niko turasomoki Obosongo na nani ngo tatakuburia maswali ya birata tuyigara kinye nyuma tarabura masura mange inyira tirango tabigo mancho matirali iso ningo chikoboli nelyo ko goseki na gukwe entertain imeyenka yumugusiro iso tango chikoboli neli baina yomonu amona maiso ngiketanga nikigo chikyeigwa nomonu wasana maiso anedete abagusiba minto bari Bosongo ga banyaneli buya asenchira yobetana baina yomonu amo na maiso. Je, ningo oranyolera swali eliga. Wagambe yole. Bia kabisa. Samariet. Bernard. Ovale. Bernard tena kubuli swali. Kunyaura. Kwani ku Kisii FM? Ngoja takaranda bia kabisa. Kabisa. Baina yomonu oyo amo na maiso. Ngiketanga ndio chikyeigwa nomonu wasana maiso. Na maiso. Marieta? Leo fast mero mkua. Kurua se town kwa sasa moki. Kurua se nkaira ganga ukisero. Wagambe yole. Biana. Samariet. Jared Kavete. Ja? Kavete Jared. Isimi yago era oxygen. Nkirakole. Isimi yago ekara ya oxygen. Mara ukonyo onyebek. What did you just say? Mara ukonyo onyebek. Kiso ndio kuboneli. Isimi yago era oxygen. Kokonye ira somolero. No. Somolero. Ichigo chacho. Ndio ta oxygen. What kind of stupidity is that? Hey, kana kubuli swali lisi nini? In case isimi yakwangu kuona nero. Yeika yako likira buna oxygen low. Nkirakole. Eko ligere oxygen low. Kwari gukwana nero yako ligere oxygen low. Ingyo karako tabu ko tenya sa bono ka bu nkonya. Ngaichia fonche kutoka ase mabiro yogo. Amato. No. You sure say you're not confused? Baina yomonu amona maiso. Tangani yekoiwa. Maiso. Maiso. Oranyoranga esime yago kwengo kwa nomozubati owe girlfriend yago timati was no people. Nende people. Okay. Kwengo na people. Esime yago yakulikira overside nga oxygen is kusha. Ngirakole. Mbona wuma denga oxygen kuisha. Hii inakuwa ni moto ndio imekatika. Oh my God. Between omonu ogo amona maiso. Ngikitanga nikiuchikiaiwa. Nomonu wasana maiso. Ikitanga ni no amaiso. Really so stupid. Baba Mbiole. Hey, what is your usefulness in life? Okay, mwaka Mbiole. Samarieta. George Mora. George Mora. George Mora ndo cheka iganko ni ole chiko bichingia sana. Manifesto yago 2020 buno mwako chakirega buno moji actually today only 8 days old. Njora kone what is your manifesto? Manifesto ya neno komendo butakatifu no boronge boli butakira sense. Mwaka Mbiole. Mbuyani. Samarieta. Ezekiel Mwangi. Ezekiel Mwangi. Bwana. Mwangi moikoyo, Mwangi Mogisigio moikoyo mogusi. Ke moikoyo mogusi. Iko no komete. P. Wetu atea. Mwaki. Mwaki. Mwaki ko. Okay, ikiteke kyande tagaiga. Wali sone to kuboli neli mwanchu ande to kuboli ayo mwanchu motegrad. Esime yakwa yango kwa nero. Yana nyibwate igazi deke ya. For some kwa nenge nero. Nchamo nae. Katikati yako likira oxygen low. Nchota kiroko. Abo bono okonye beko omuliro lyoka. Omonu ogo na maiso. Ngiki kitani kigotangana koigwa. Amaiso. Asamarieta nkurukupenina miruka. Esimi yago era oxygen kiroko no mugako. Osabana bao. Nkiora akora. Konye chachi. Akero na chachiri.
namanya guchaka gwaka What a storyteller. Are you sure? for example kwa ngino mugako esimi yago ya era oxygen inkyora akora gwangu bwangu lindo ogenda kwana bona ka ya gusirende no no liora tika mo ka gusine SMS ngolika abambu yole yande samarieta ankuru kumilika nyarangi mugaka akuru ku William Matara baina yo monuogo omonuo yogo amona maisa yago ingigetangani gekuigwa no muno sina maisa byose biri koigwa se na matako igwa byose na matako igwa umuntu nayo umuntu tori koigwa maisa tori koigwa amato nara koigwa namato nako igwa ole shwa adaberego ndetulirwo chiario bote oteuna na matako tali ana ota naye wakwanta nchi nakwana amato nara koigwa tali umuntu koigwa na matako igwa. Okay. Mbiyole baba. Bia mana. Samarieta. Angines kwambuka ngoro. Ngana kyora kwa nigoro ye biashara byawo na 2020 mwaka 2020 mo yoyo. Abantu chembiyole tokenda ti biashara. Bibu atishida mono. Ina batoko nyori kiege ketwa enda na kira kinyumba. Pora to minyoki ku tokole biashara bitu no marembe. Era ngora minyoki kido dole kidogo ne chibanda kira to samba. Na tuna algo saba batu abere to beto gosamba chibando to akanira bane school fees. Okay. Na kuria sini nigori bya sere byawo na cyokonyore faida kerogo samba ebitume byawo. Faida nke nkonyora. Federe na ngana ki. Ko ni mna 400 iga. Asiri tuko. Bana mogoroba iga na ni 400 na chi. Asisinge chi 400 irenga maybe 400 nere faida. Chance total. Kia faida 150 faida ngoko nyare ngoko rene mpaka kwa ngoko nyarere kwagura kwa ikimu kimaisha abo kunya kwa kugachankenke chisa na kwa correct yotaite. Asante sana. Hilo Kiss FM gana onekana Elisa Serienka. How are you Elisa Serienka? Niko poa. Street imekuaje? Street iko poa kumenyeza. Mvua imenyesha kiasi lakini tuko sawa, tunaendelea, tuna job kama kawaida. Manze kuna nyeza? Nanyeza mbaya sana. Hii ni 2020. Tumeanza na baraka. Maswali naona unawakalisha rada watu wa Kisii. Inabidi John, unauliza swali moja hivi. Baina ya mdomo wako na macho yako nani ya kwanza kusikia? Aisema mimi watu macho ya kwanza kusikia. Alafu mdomo unaongea. Na simu imeisha. Simu yangu imeisha oxygen. I need to find a place to ICU. Sasa hapa kwanza kakana hapa juu. Simu yangu ienda kuongeza oxygen. Alafu cameraman. Oh my goodness. Asante sana mwancho mwaligere na ndo mwategero Kiss FM TV gana ngokorera street quiz as street kodia.